Okay, katitangire mugenzi. Ntabwo turajya ku izina ryawe mugenzi, gusa filime igiye kwitangira burambarama najya nguri hanze yose nacikwe. Abateguye ni bande ne babandi mwumva buri munsi. Touchstone Pictures. Abateguye cyane bafatanyije mugenzi na Elena Springs na Leon Scooter niwe bayekanye niwe baye producer ka filime. Ntabwo turajya ku izina ryako mugenzi. Byose ngera hako muri parike hari yagendaga. Hari yekeraga muri parike ndani, parike ya musanga mugenzi y'inyamaswa zitandukanye. Uko yakaje akora muri park. Buti, come in. Buti. Hako muri telefone yamwise Buti uranyumva? Ndati nakumva allo. How many? Unconfirmed. Sasa mye sako twakire ko dushaka twatowe na ba pocha bamwe baza amashyamba unako munzu amaparike baje guhiga inyamaswa. Abahigi gusa batemewe. Uko mnyeze yakagiye hako na imodoka yindi babisikanye mu mukarage. Don't you sugar babe me. Mba akigorye wenyita ko ni baby ryawe. Sasa mugeze kumwako mukajya mu Beast. I've had a report of a poacher close to the nest. Umva Beast twakiriye amakuru ko dushaka dufite pocha winje muri national park yacu muri parike. Of course. Saba ndabyumvise none bimenye iki mushaka. I'm going to take a look. Giye kujyayo ndebe. In constable's chest. Kandi nsanga hari ndaza kumuhitana. Take them when you're Sawa giye vuba vujeyo. Hakurikira amakuru kaje takate motoka bavuna byafira ntabyo kwanza gutinzamo. Agende ari mugeze gwatowe na pocha none ongeze babahigi. Baza kwiga inyamaswa gusa biteme mu mashyamba cyangwa muri za nuza muri za parike. Ahanga bamugamba bamwise Buti, ni umuzungu ni Buti. Ko Buti yakaje ubundi Buti menyesha imihumetso. Sasa kumenya kugeza uko imihumetso yakaje. Ni umuzungu yakora mu ishyamba nakandi muri ngakora. Ashinzwe umutekano wa pariki. Bari ni nyamaswa. Ntabwo yaje wenyine. Hakuna mukagena barazamwise Beast ni nyamaswa. Niko yakaje muda arayifite. Uyu ko yakaje nawe yamba mu telefone yengwa sako na tabari. Batewe mugenzi n'abahigi bo mu mashya bo mu za pariki. Tayari zako feri imodoka yacitse. Urukoryi rwaraje. Feri imodoka yacitse. Nuko rwinjiye. Yeah. Kwa mukaraji. Ayiwe yazaga fatewo imbere hari inka atari imbogo so muri pariki tayari kwagaciye mu mbogo natari inka zo muri pariki sinumbaza Mose wera we Imana ishimwe ko rwose mbaye hafi kwagaje imbere y'ingaso ngo umuhigi cya ku ruhande ntago baziranye tayari kira parika nicyamukarage kivaye mu rwanda kuse we wachigorji we vani miumetsa kwita kahagarara wamuhigira wamuhigiwe sasa yuko jewe you look at a poacher wachigorji no sanga bahigi bahiga inyamaswa muri parike bakapfaho batukana. I'm making a big mistake. Avana imbunda yi. I'm a cop. We njene ndi umurinzi. And I sing in the Vehana Boys Choir. None njoba njende ndu hangana aje nk'umuririmbyi ndi umuhanzi. Smith Blackman Bazo. Take back. Taking you in. Wacheko nje kujya kugufunga rero. Ko nagufasha yiga inyamaswa yako bitemewe. Faya ko bakashobwa n'imbunda. Nibikora ibyo ni ba ranger. Bashinzwe umutekano muri pariki. Wachina zura Rwanda shone. Byari bikwiriye. Kigoryi. Affirmative action. Bakira umvinare ku ruhande. Ndaritangira guhirita. Don't let me die. Bana mfashe simfe. We both got to run for the Twebwe dufite kwirukanka. Kajya hano hafi hano hari igiti tukurira igiti. Akira ngo noro musigo. Bara mutaye kandi bo bibaje mu bibazo bimwe. Narara rukurikira. Wewe. Wachigoryi urabikwiriye. Indarewe. back on a liar. Na muntu ukijuga nare ngahindukire. Cyasanga gwa mu cyobo. Nari jya hejuru y'icyobo. Nari zimwe zo muri pariki. Ntabwo ziyenza. Sasu yuko bakarashe sasu. Shayi sasu ryaragiye rimukubita ino ryacitse. Yarakatata we, ayiwe sata we, ayiwe. Sasa hapo ngo ari impyisi. Dari impyisi mahuma. Listen, buddy. Yewe mushuti. Somewhere down there, there's a dead poacher waiting. Hariya hari umuntu wishwe n'intare agenda ujya kumurya. Uruguruzi rwo mugeza rwishwe n'intare. Akiruhere kuri iri ngiri. Kimokiye hakuno ni impyisi. Yabatata we, no ry'umuntu. Uko umugabo yabaye ukanyagwabo. Ngeze kufilm itangiye bayise Muddy Buddies cyangwa ibigoryi by'inshuti bibiri film iranga Muddy Buddies cyangwa inshuti z'ibigoryi ngeze nago byarangiriye aho ngaho barakwereka amageze amaze gucaho imyaka itazwi some years later cya bigoryi byabaye muri pariki kimwe cyasi ikindi kidukanga mugenzi bagatandukanye ntago byarangiriye aho tugaruka hakuno ngiye gucika inorye ni Buti bamwise bihumetso ubundi Buti menyesha imihumetso bihumetso yaje hakuno asiga twara mu modoka
asiga akora amasuku bigeze atunganya n'umunyamwanda muri make mbese akora amasuku ahantu atandukanye. Sasa tugaruka hakuno ahangaha haragiye ku munsi mukuru ntabwo Beast byarangiriye aho nyamaswa mu karage asiga akona ari bodyguard iminsi yari 10. Mrs. and it is so lovely to see you. Muraho mense ministry dore ministry yakono kanyagwaho. And how's Ria? Afite umugabo ko ikundira abakobwa ni ministry gikuri. Is he thinking up my new show? Keep moving, please. Minister does very sought after. Umva ministry aza kubigituganya gusa mu gihe kibazo. I'll definitely need it. Sawa ministry muraho Imana ishimwe murabeho. Saza nga ministry kumbwo yakaje ministry yakoze afite umunsi mukuru ahanga wabaye. Umwana wagiye gushingirwa. Ako ministry mugenzi taye ni nka Osikari nta gukoresha nk'ifuni hambi mbwayo babahaniye n'umuryango wose. Komedi yako cya kigo cya Beast yewe wokanyagwa we ni bodyguard n'umurinzi kiraho ngarimo kurinda bona kuri muri itabi mu bantu ntago byeme ubundi kumitabi mu bantu bakuru aza hakankanajya ku mwenda w'umugeni Cremated. oya fana bitana nganga byemewe umugeni yakagiye yaraba amasuri yawe data we yaberetse ibyo hejuru rebere bavanye ibyo hejuru yiteye cyabeka data we arabereka hakuno inyonyo hanze mwihangane filimira cya ku ruhande cyo kibiteye ibigoryi biragwira sasa ukakaje hakuno bamwise buti bihumetse asiga akora amasuku rwose aratunganya cyane aho hano mafunga ariko funga aho ngaho funga umuryango. My dear friends, yemwe inshuti zanjye mwese mwaje kunsura muke bw'umwana wanjye uyu munsi this auspicious nishime ko mwese mwaje kwifatanya nanjye mu gihe umwana wanjye barimo kumurongora nako agiye gushingirwa yavuze ijambo kibi bagiye kumurongora baje banze bumva urusaku yewe arundaza umukudusakuriza fareto kirasi cyakizimye zimya yewe reka uyu ngiri bodyguard arebye hakuno bona ino nta nafite avanyeho wowe baraziranye nta kigoryiwe. You're supposed to be dead. Warunazo akaba yarapfuye. By that line. Iriya ntare akaba yarakwishe. Intare nyinshi nyiki. Wakinazo nashaka kujya nzakubone dore kwasa. Bahuriye muri parike. Nayakuna umwotsi, umwuka nk'ebihuha, umwuka kandi mwinshi. Abana abantu bazi ikimo kujya mbere hanze. Dore kwasa gusa. Hakuno birashwana. Tayari ni mu bukwe bw'abandi yunguri bodyguard. Buti de vet. Warunazo waciye ino. Ibindi biracaza. Bigoryi biraho. Bwambere byarwandiye muri nuza muri parike. Cyo kamwe gakata byatsi. Kana ushaka arabagashaho. Hako ko panaro. Akira se karanye gucukuguru. Indane mu bukwe. Barashwana bwambere bahuriye muri parike. Bwambere ko kapfuye kandi mwereka ko acina mikini haba. Wambere kimuca umusatsi. Nabakitsi. Dore kwasa. Eko na mikino mfite hako padiri mbona icyano. Ministry hakonse mu bukwe gusa twatewe. Kwa ministry bamuca umusatsi. Filimi raga. Ko byakarwanye. Murekeraho. Mashini kuri ministry. Ministry arasinzira. Nyiri umugeni. Sebe ko abone arasinziriye. Filimi raga. Bigoryi biracyahanganye byahorebwa mbere muri pariki. Hanga bajya byagabuwe. Wogapfawe. Ipiki nako icyuma buragatoye. Abananga barimo gufana bagira n'abashenzi mwe mwazigwa dore ko baso bigoryi hakuno kuri kabavu birimo kurwana mu sasa ministry virayo Osikari kinyameki warunaze wanciye none uracyashaka kaze mwereke kabavu ku mutwe ministry karabaye baba ministry bakuno amazuru bamwamisa kamazuru ku mutwe nagaza hari ni ministry ni neza kinyameki bano baru karabaye barumiwe mazuru yazo kuva kuri ministry ibi nishyane bibazo biragwira gusa ntabwo byarangiye aho sasa Reality show with these two idiots. Sasa hakuno sasa feri yamenye mu binyamakuru mutaza kumukobwa yarishimye umukobwa akora kuri televiziyo ati dukoze show kuri bino bisenzi yaba neza cyane reality show imgenzi imwe ziba ugasanga ibintu barimo kuvana ibintu bimo kuba byanyabyo atari bimwe bivangiye nta montage biba cyo bita mbese live nk'ubu nguko urimo kuvuga imbere yanyu reality byanyabyo. It's going to work for SA Tourism and it's going to work for you. Umva ibi ngiye tubikira kuri televiziyo y'Nyarwanda byatuma wowe ubwawe wunkanye nkunguka kandi twabona amafaranga ahambaye. Press the president. Kandi byatuma na perezida wacu nyiri igihugu bw'amafaranga yishima kandi byateza imbere ibintu bigaragaza ku program ya televiziyo yacu. Not know that they are on television and they must not know about this reality show. Turakora ikiganiro gusa bino bigori cyane ko bimenye ko byombi kuri televiziyo nabwo bimenye ko iyi show irimo kuba byanyabyo ngo ufite kumenya mbese ibanga ribiri ibyisha inyuma. Great.
Right. Sawa. I'll see you at the police station. Sasa tuze kubana kuri polisi. Something positive. Yeah. You are a man of vision, sir. Nyakuba urabizi ko uri umuntu rwose w'icyerekezo. Ngeze minisitiri akeneye ibintu byunguka. Ko bakaje. Minisitiri baramuhaye biranga. Iyo ibyakora ngo bizashira. Femera zakora kuri station sasa. Police station. Ayo rya bifungiye byarwanye kandi ntabwo byemeye kubundi abantu barwana bapfa ubusa. Umwe ni mwira burundi ni umuzungu. Hey. Ko byagasohotse. Hi, Bira minisitiri kinyampeke. Nice pic. Ahanga mufite foto nziza gusa mwarwaniye mu rugo rwa minisitiri. National television. Televiziyo y'igihugu yose yabagaragaje National Television. Orinde. Yesterday, at the wedding reception of the daughter, the newly appointed Minister of Tourism. Ejo imbere mu bukwe bwa minisitiri yashingiraga umwana bagiye ko bamurongora w'umukobwa abantu barwaniye mu bukwe bwe barabuzambya. Ni amakuru akono yanditse. Man, Beast, Buthelezi. Umwe mwita Beast tunamwita Buti. Buti bimenyesha imihumetso, Beast bimenyesha inyamaswa. Destroyed the event in a racist brawl. Mwangije umunsi mukuru wa minisitiri kandi amafaranga yari yawuguze. Yari amafaranga menshi yari yashoye mu munsi mukuru wose murawuzambya. You're being charged with malicious damage to property and disrupting the peace. Ko bigaragara murashinjwa ko mwarwanye mugateza umutekano n'imidugararo n'imyivumbagatanyo hagati y'abantu mukabuza n'amahoro. Here intends To see you both go to jail for a long time. Minisitiri arifuza ko mwafungwa igihe kirekire kirenga imyaka 40 muri gereza. unless Keretse both agree to some therapy. keretse mwemwe ko namwe tugiye ikintu runaka twumvikanaho. Turabyemera. Turabyemera. Turabyemera gose nta kibazo. Stuff ups. Aho kugira ngo dufunge rwose ikintu cyose muvuga turacyemera kugikora. What you're going to do? Mugiye gukora ikintu. You are going to walk from Mugiye kugenda urugendo rurerure cyane kandi. Gauteng together. What? Murajya mu gace bita yaravuze Gatenga muri aho yaravuze unyumva agace yavuze muzina nakwera. You are going to walk from Mugiye kugenda. to Gauteng together. Mugiye kujya ahantu bita Gatenga kandi mwembi muri kumwe. Na hano kure. That's 600 kilometers. It's a penalty. Umva nimero bibiri cyane ko ntabwo mwacu mugamere mugiye nakundi. Behavior. I am not. Ntabwo byemera. No. Ntabwo nabyemera ntabwo navanga ngene n'ibire nyuma kangere mu Gatenga. Sasa abantu bavuga mugenzi mu gace gaho ni muri Afrika y'Epfo bavuga ngo agiye kugenda gusa nano kure cyane byatari bishoboka. Lo muntu spugo. Umva iki kigo ryinshi cyabiteye izane dio cyase kingi kimwe kwitabugeza cyo ni ikigoryi. And I find white ladies sexy. But they can't. No nabona uyu mugoko bwa rwose umugoko mwiza ni gutanga cyane ngo kingi kikanda ari mwiza rwose aryoshye sexy. The world believe that you are racist. Uko bigaragara isi yose ngiye kwibwiza ukuri nganye minisitiri mvuga ko muri abantu bashinga ivangura racists. So you are going to walk together to None rero muhite mwemere mugende mujyanye mwembi cyangwa mu byange babahane ko muri abantu bashinjwa you can get along. ivangura. Each other. I hate him. Would you rather stay Hakuru rugo kinda rwanga nagura njana nagunatiranye nanjye ndakwanga wo gapfa. Namahita mufite rero muhitemo mujyane cyangwa mu byange mufungwe. Birimira. boys? Cyabaye nta kindi sasa. Basore Sponsors. mwakire hakuno murambara amakote murumva. The microphones and the jackets are working Sasa amakota yange bagiye kwa mabigenzi na makota rero za mikrofone. to the nation. Zirakora neza kitayara amajwi araza neza hakuno. The rules. You may not catch a lift on anything. You Amabwirizwa y'urugendo mugiye kujyamo nta cyo mufite ko gufata nabwo mufite gutega imodoka yari yose. Stay away from all the major roads. Kandi mugume kure y'imihanda ya za kaburimbo. Muce mu bibaya n'ibishanga. Well, it's in Southend. Mume hakuno ibyanyu byose bindi bibaranga. To do this thing without money. Sasa gute Trip is on me. kwajya dafite amakofi byose mu bimbasi. Baba hakuna It's 200 amakofi. each. Baba hakuna amadolari 200. Atari amafaranga iki. Even fill this tank. What? Hakuna ni ikintu gifite indi meze gutya nka puberi gute cyari amafaranga 200 akagihaza. Yeah, I mean, Umvana meta mufite ariko. You have to cross the finish line together as friends. Mugomba kurenga umurongo na murongo wanyuma nyuma muri inshuti mwamenyanye. Mwakundanye kandi. It's a test. Ni ikizamini muri gukora. And my job is on the line. And we have got spies out there to make sure that the two of you do not Kandi hano hanze hari bamaniye ko bagomba gupereza akamenya ko neza muri inshuti. Mubanye neza kandi. A long walk to Freto. Ni mu byanga muzajya muri Soweto. what is the price? Musomera muri ado mbangaye. You. Mutubwe muri ado mbangaye cyangwa igihembo ni umukobwa uduhagaze imbere. Well, you never know your luck. So we'll see you in Barrysville, Gauteng. Satse ko namuhaye mugeze muri Gatenga nibwo turi bibiri birangiye. Urubizo hakuno cy'iki cyane mwitande. Amagirira n'umwe wese muri amagide. Tayari urubizo hakuno. Ayo zata. We. To race. Sawa mutangire mugende. Ntaga gusiganwa mugende. Sabwa gabe ibizo ko birishima. Bikorye biranga. Bikorye byakagiye. Minisitiri akora arishimye. They don't know that they're on television. Ntago biziko bibarimo kuri televiziyo nyarwanda.
Minisitiri yakora Minisitiri baramutahije n'amazi. Minisitiri kinyampeke. Data minisitiri kakajije amazi. Minisitiri gira ko tugufasha Dracula bodega dokajya. Dore secretary wa minisitiri afite imfundiko jyago. Arimo kasete. I'm good. Hayimana shimwe. Hakuno biracaza. Arongera asura amazi. Minisitiri aranga yarago. Minisitiri wayo data ihangane. What's wrong with you, eh? I'm fine. Business. Kelsey. What's the next mission? Niye mission dufite gukurikiraho. Ibiko byakagiye ntago ko kwezi televiziyo barimo kurira n'amajwi byarimo kururu. To get over their cheap racist selves. Tugiye kwakira ikiganiro hano cy'akarabutaka cy'agatangaza. Anyone comes across Beast or Booty, please. Umuntu wese ubona bibone mihumetso na mugenzi we. Nyamaswa ntababwiye ko ari barimo kuri televiziyo turimo kubareba. South Africa. Bigume ari ibanga. Reality show. Buddies or broke. Kiracyari ikiganiro cyanyu mwese mukura cyangwa ki show yanyu bita reality show y'ibyanyabyo rio ITY. Reality show. Ko byakagiye yuko ryibiranga amafaranga ba durakora abanyamakamera baraho happy. Yeah, feme muri alimentation. Muri alimentation neza zakora kwa nuza. Mucyo abibonye araruzi n'urustari. Nirwanya amaswa, urwitanya amaswa, undi ni bihumetso. Cyo araruzi abona hakujya bihumetso nguri. Ni wowe? I'm what? Ndiki. Tabivuga. Cyo yagiye kuri mena. Because you ate too much chocolate. Sako kufasha shokora nyinshi. And you are skinny. Nawe rero uru ruzingo kazi rw'umukecuru wa skinny. Abonye kujya kuri televiziyo. Kibonaho. What the hell am I doing on TV? Niki ngwa kuri televiziyo. Karabaye karakiribonye. Yewe ngwino hakono bihumetso. Ngwino ni buti. What? That's us. Yewe turiho twembe turi butafades us. Have you never heard of closed circuit television? Uvana ngo musiko sana bagira amakamera mu cementation. TV in color. Hakaba ari unuza bisa kuri ari kureri. In the corner. Hariho ni na logo ya Mnet. They are sponsors. Yewe ndakeka mwabana banje rero mwebwe mfatishwa mu gihe mvumbere mu kintu mfatishwa mu gihende. Rero ababesha oya zisigana. Arabibesha 565. Amafaranga ya 65. You know that gentleman I'm with right now? Urabona uriya muntu turi kumwe muzungu. He's my boss. Ni boss wanjye. He's going to pay. Arishura amafaranga. Farm worker. Je ngende umushumba we farm worker. What's so funny? Kibazo niki gisekeje. Why you said? Ukuntu mvuje ngo. Uri umushumba we udashekeje cyane mwana wanjye. Ini. Does this Lord not seem to push him out there? Arambwiye ngo njye kumusunikira imodoka ye hanze battery yapfuye. No problem. Nta kibazo avuga mu South Africa. Ebonye ni boss wanjye. Chamwa nanjye nta kibazo. Aso uko kiranga. Bwaramwe mu kintu muzo mu kirimi cy'abo cy'Afrika y'Epfo. Yuko yakaje yakuno. Amafaranga yako barateranya. 14. 18. What? For this? Kikingi cyonyine. The chocolates was 35, 65. Amafaranga 36 ayande kandi umushumba wawe. He said you were going to pay. Yavuze ngo uramugurira ngo umushumba anakomeje mu kirimi cyanyu namushubije ngo yewe. To push your Oya yambwe ngo tujye kumusunikira imodoka tujye kwisunika. Don't you start. Umva bamushenje nunyinishe ntabwo nyenye ngo umuntu unyinishe urumva. By now. Wa mwana we mbere ko ugira abantu byo bikinisha urumva ko kapfa nyuma amafaranga ajye vuba. Cyanga ati mbere ko ageza gukina n'abantu angajye baza yikinisha. Cyo arangajije kumbaraga. Sasa abantu bako ko byakaje abantu bikunda ibintu bisekeje. Did you see me? None wagira muri televiziyo ya Rwanda we data we. Where's my acting? Nare ku televiziyo de negative barimo kundeba abantu bacu bambonye we data we. Cyo aranga. of your fat. Abuko bakagiye sasa. Are you saying I need less food than Cyamwibye ni cyabo ni cya nyamaswa. Mwe ni nyamaswa ni ibihumetso. Ni busti nako ni buti. Na beast. and you've got a big fat ugly smelling mouth. Bagiye ahantu kureshaho. Ko byakabonye cyo nako namazi kizako no kunywa. Urundi rujya hakurya. Ngo zibere barebe filime. Cyabonye ako namazi. Kiranywa amazi rwose kiranywa cyane. Kundi yakujya mu kuvugiriza. Tureba kujyana mu mazi ni mwitiyo. Nako ni muri ruza muri ruhurura. Kiro cyangwa kiri kinyaramo. You dirty! Wachikoryo. Wakapfa umwesheje ibikojo yawe. Cyararutse. Napfuye we. Filime yanga. Yuko ryibiraguhira. Ibi abantu bavugani. Naho bitaba filime ska badi. Teka ukira ko ukajya ngo yewe data ukirishye wese kiruka mu biki. Abantu nako batajya kubyishimira ni ikigaro kiva guca live byanyabyo. It's getting worse. Sinu eda kirambiwe. Hakuno mukire. Yarambiwe ikigaro kiguti kuri televiziyo y'igihugu. I'm switching sides. 50 bucks says the white guy is gonna win. Sasa uranga batangiye gushaka ko umuzungu ari butsinde white guy. Sasa hakuno ministry
Ministry muzarimo kwigaragambya ni Ministry Kinyampeke. Color, baby. Ebe data we. Ayiwe nshuti we. Azanga rushanyo rure cyangwa we ko umugore yakaje madamu w'umugabo. Yumva umugabo. Yiko yakurikira afande kunuza. Mugatuza. Umugore aramurebye umugabo arimo kubirangiza na cyago. Ayiwe data we. Birimira. Uko umugabo yakabirangije kujya kukiza arimo kwisera kiremereye umugabo yagize ngo birageze. Abuko bakaje mu Gatenga sasa bageze Gatenga ngiri izina ngari ryanditse Gatenga nagari mwine hamuzi. This is going to be the shortest reality show ever. Data mbega ikiganiro cya mbere kibaho gikigufi sasa ubwo byarose bagera vuba babitumye ngo bigere. Zaragenda hari yaje. Kobwa ni mwiza. Kuyange bahanga usanga umukobwa ko gafite imfundi ukagira ngo yavomye kuri cyangwa ajya ngo mu mfundi ko yarimo kasete zimwe za manyeto dore umukobwa. Might happen. Umva muzi bijyaba mubaye murangije ikiganiro gutya nako mubyanyi byo mukora vuba vuba. About the prize. Twavuganya ku biciro muri buhembwe ariko nakugeze tubirangiza neza byo muri buhembwe. And how you might just get lucky. Wenda ngamura abanyamahirwe ugasanga ni gihembo bari bubahereze nk'abandi bari bahembe njewe. Sima kuvuga ibyo biti nyabagore bicaho. Ibinanga biri birangaye nagazira kwira. Life is so easy when you have the tools. Mbega ubuzima bwiza ufite ibikoresho umukobwa aranga ko byakageze byamaze kurambirwa. Ubanza hano tumye tayari mu Gatenga azabe tunyande hano hanze kujya mu Gatenga dore filime. Ko byakomeje kujya mu genzi. Babwe ngo bagende. Niba tageraho abatumye ngo bagende barafungwa. Ariko mugezi bo nabyo bazi. Ko ari impamvu zindi zari zigamijwe. Ko bakaje baracyari kumwe zibamena abantu bahera kure bagendana. Proper food. Wangu nagiye nkumbuye ibiryo. Yaba batumye sire ntumbaza. Akaye mugende kumera yisi muri mubarirwe. The hill. Yeah. Barashonje bamaze iminsi bagenda. Amafaranga bahawe yo kurya nuguca mu mashyamba n'amavuyo yo kujya hafi y'amaduka. Yeze hakuno abona hakuno igi. Igi rya ostrich inyamaswa shaho inyoni iki giseka cyakirukanga. Ni ostrich. Nabwo iguruka gusigiye ku maguru nta kintu cyayisiga. Ni ostrich. Ku maguru nta kintu cyapfa kuyisiga ifite umuvuduko umeze igenda nk'imodoka. Yezanga igi ryaramenetse. Igi ryaramenetse. Indane mushwi. Umushwi vayo. Umushwi ostrich. Imishwi gira amaguru maremare shawo. Karabaye iki cyari yibye. Ndapfuye bayi. Abidata bayi. Ko cyakayivanye ifite ubuguru shawo buri buhanda. You're going to make the best baby roast ostrich this side of Texas. Kiraho nyina. Mafula. I'm sorry, Mama. Mama unyihangane. Found him all alone and lost. Nasanza kana katakaye kabuze ndanone ndagatora gwenga akakira kana kawe kanyagwakira kana kawe. I'm sorry, Mama. Cyahise nyina ngo manyanganire Mama. Iki cyara musetse dore ko rusaba data we. Uruko ryigusa kimweza musumba zose. Wache gorye ufite umutwe harimo busa. Kirejura amagi y'intuza. Nyina yakibona niba atari se. Ndapfuye we. Abazata we. Yagirukanze. Ostrich irukanga shawo. Ostrich ni maguru irabangutse mayifure imeze nkamaguru asarwaye. Bayakaje. Yewe igira rimena. Sasa kumenya igirya ostrich yoroze ngugiye kuri rya nawe byonga byakwemwe muri abahombye. Cyamusetse ngo nagaze gushaka amagi atarimo imishwe. Uyu ko yakana kuko niba hakora nateguye ikiganiro aha ministeri umushinga muri Sara wemera ngo babakire kuri televiziyo. This is a disaster. Umva bigini ikibazo. Sir, it's still early days. Nyakuba wihangane. Each other sooner, promise. Ikiganiro nose watanye kugikunda. Oya. Twakira amenye ko bombe babishuti none bahangane. Ko bakaje. Ndetse ngakene ko none bombe babishuti none babinini abanza. Naba star bose ku televiziyo basigaye birirwa babareba. Naba star. Hako ko bakaje babwe no umustar wo mu karitse ni John Poro. Arabona no umustar. Kiko cyakaje sasa buti nako bihumetso muziraranga mwe ni buti bihumetso undi ni beast nyamaswa na hasa muta gikoko na bihumetso ukaka banyakora abanye bakuri nyama nagazo kwasa ari mu mbweti John Poro afite umbweti hasi baragikanza inyama yako nyama cyira yibye ukajya nyama cyaka yibye sasa
hakuno John Paul yahambiriye ku rwego umugozi imbwa yagikurikira imbwa mu muhanda nyama y'imbwa John Paul tayari yaje kutura ibiranga kwagatonganye buriya inyama yayibye urayigarura sha ndapfuye we ndapfuye nanjye ubwo ngiye kwiruka ndapfuye Kizanga embwira rukibonye ko birenzeho kibe data we John Paul yarumiwe ni umusitari inyama ngiye cyabire ku mufuka nako ku mukandara aho kantanya gutashya inkwi zo kuza kuyotsa If I did, I wouldn't tell you. umwe afite inkwi undi afite inyama kakaje hakuno ubwo ryibiranga na shaho birazirana kibona hakurya isha sonda ifata ntera ubuse ibuye rya yicara dore ikigo ryisha wateresha ibuye gapfa koko bibaho ubwenge buke burushya ibirenge cyahiteye ibuye ngipfe niba kizwe n'inyoni n'imbata zo mungu sigaye zikomeye namba ntambata ikicwa n'ibuye zari hari kera zikiri inshinwa hakona gifite kibiriti uyu ntacyo bitafite ibintu nimagirirane acana hakuno yemere bombi botse natabyemera inyama yayirira ari mbisi ko cyagacanye inyama ni yanjye aho njya hose ni yanjye nago nguhaho tayari ndebe yanyirya ari mbisi basi aha urore nta muriro ngo nago ngurahurira iko ryibira Okay, cool. Joe, 75 on Booty, 43 on Beast. Put it on Beast. Beast. Sasa ngano tanyatanyi gusheta ku bigoryi ikigoryi cyo kanyago yewe Beyonce You bastard! ne cyatanye gushaka hakuno kirimo gushaka umuriro yarakireba inyama ngira yari yahije amanitse ariko zo cyamuhitana hakuno gitangira kwigaragaza ko kirimo kuwota ntukurenzaho abona hakurya ari ikibirite gikozeho rwa mubamba filmira nibari mu biki ntumbaza sasa ni umuzungu kandi bari ikintu cyambere cy'ijoro kigaragara n'imbwa y'umweru ntabwo ntabwo cya kibiti yakiba asa nk'abazungu ni ikibazo arasa umweru mu mwijima byakoze kibona umuntu urimo kuza aragaragara ubwiso bwonyine karabaye ndapfuye wese yisibina hinduka umukara mu isura nibihumetso nosho cyamuhaye nosho my friend biranga cyamuhaye nosho gezanga nibihumetso kimuhaye urubuye shaho Fuga, please wake up. yo bayiki I thought you were a springbok. yetse ko hari ikintu kikubaye bamushereje ndapfuye ikintu kirankubise What happened? niki kibaye ariko bundi Went for a pee, and then I saw a flash of a falling star in the sky. ye nanye kukoje wambona inyenyeri turutse mu kirere kizagukubita My head was poof. ngo pa itigutikura mbona usira sinziriye buti I think you were hit by a mini falling star. ndakeka ukubiswe n'inyenyeri kamwe gato cyane mini falling star. That's what it was. Niyo gukubise ndakeka bigo ryibiranga rwara meje bigeze rwamukubise ibuye ukake cyanga ntabwo yakota umuriro warwo inyama ye yayimanye bwe niba hari ikintu cyambe kibininda inda nimbi mu buzima ako narahimba inyama ye yanze kuyitanga yashaka kuyirya yose wenyine ubundi ngo mu mwisi ibi byose ni magirirane tayari ari mbisi kirayibaga ni cyawe bihumetso ye tara hakuno inyama Oh boy. abe datayi we yamutebeyo gatoya cyane njya mujugunya kandi kantu nakakoroboyi sinzi nakiki yajyanga murahuriye numbaza cyarabyanze bastard kigoryi gusa bastard filmira nibajya ngo murahurire simbizi ye kiramusubiza nakakoroboyi cyanze kumurahurira cyangwa yako ni imyambi igoryi birangana shawo kayagacanye biremeye tayari mani shimwe Minister. Now, isn't that just so much better? Urabona ikiganiro cyacu kitagiye kuryoha. You are so right. Basi ubwo ntabwo bahanganye n'inshuti. Biremira ko bwagakeye mu cyakare. We kinga osha.
mu cyakare mutendo cyakare uracyaryamye urugaje yako rwavanye amazira amanuza y'imfizi ntago murabyumva rumushyira amase mu nokisha yo niba atari imfizi arayisha sasa gifata hako mu ntokezo y'umubuku ngize hafi y'izuru kubita kuzuru veri ya mbere kimugota kanu ya data we yarayometse napfuye we mu cyakare ibigoryi biragwira cyane yamuhaye mu kiganza ibigoryi kiraha ibigoryi birahimana shaho mu cyakaje kimeze hako na mase mu cyakare n'imishugunya kimushyira mu ntoki hamwe umubu guca imbere y'isura afite ikintu cyambere kandi ukaza ukawukubita mbere y'isura akikinikira uragona mvuko urugoranya n'imashini y'ibigori uragona yaba ndapfuye we yaba zata we Fimira For the garden boy. Wakigorgiye ko wanyimye inyama ugapfa maye akanyama gatoya umunuko zata we kaga cyo Fimira bigoryi birayibara ya abanyakamera barafite igano batangiye kugikunda abantu ya televiziyo batangiye kwiyongera televiziyo yaryoshye uruko rwakaje hakuno mu cyakare nukujugunya kuri za toilette zimwe za rusange public dara kamera hano bibereye nabakorera Mnet televiziyo bawo televiziyo Rwanda urumva wa basa yose ama televiziyo yeah tayari kirayimwe mako ni papier hygienique bimwe bihanaguza wari untazi Buddy, please, man. wangu nshuti wangu sicyo shimi yanjye Buddy. Mashuti. Toilet paper, man, please. Yewe njene ibyo kwihanagurisha. Toilette. Cyecurika. Nizuga barateretse hakuno. Barunazo waramye kaza mwishire. Cyari kimwe kiza mu mugezi rwa hagati. Igoryi bira. Bihumetse makuno nyamaswa. Gikoko. Bibira. Cyarishimye shawe. Abona ko batangiye kwishimira ikiganiro batangiye kwa benshi. Urukwasa gusohoka apfa. Hayi batata we. Igoryi bira. Hello, Minister. Yego Ministry. Embarrassment. Uvananye kurakara. Ikiganiro cyose nakirakariye. Batangiye kwagana kanya ngo babishuti. Thing on television. Wa Ministry kiganiro ko benshi bagikunze. Ibyo nta kintu bimbwiye. Get along. Nyeneye ko bishima ko perezida natangiye kwikira televiziyo yatangiye kuyireba. Aracomoye tayari. Naronjira mu kubita ni Ministry. The audience loves the show so much. They enjoy watching these two screwing each other over. Abantu bose batangiye kwishima ikiganiro ko babona ibintu bigoryi birimo kurwana abanye bihanganye barishima. Sasa tugaruka hakuno. Neze nkuko bizi na hatabaye imiryango. Uko bino bigoryi byakaje hakuno hari umuryango wa Rwabukamba na mugenzi we Madamu Nyiramutuzo. Na abasaza mukecuru mugenzi we yakuno mu cyaro. Aho bino birimo guca bigano babibwiye kugira. Muze sasa hakuno we ni wajya mu muzuru uryohebera mu shikarete. Wagira ngo ari orbit muzuru. Orbit isubirayo. Uruko rwakaje birakubagana n'abantu babakura ko bibigoryi gusa Fimira. Yewe data we. Muze muzuru ryarimo orbit n'atari bigiji. Esiko ry'ikindi hakurya abanyamazi cyangwa kirayamana. Urugoryi birakubagana. Nirwanyama ndagaturitse. Uzari kanza ryo nibisambo. Mukora bana yimbunda. Babuze gatara gitanye. Ni Nyiramutuzo. Yewe data we. Wamera chawo. Nibihumetso cyo kirasigara kuno n'ikintu cya bisi. Cyanyamaswa. Nyamaswa mu muhumetso. Zamana zimwe zirasa masasa biri cyarimwe. Baroye mu bihumetso. Uko bwakaje ko sasa bihumetso babirashe. Dushaka bana misasa dore imetso kanyagwe. Mwakire ku mwako. Mwakire ku mwako kanyagwamo. Tayari livamo ni mu muhumetso ni isasu. Kemata wewe. Ayo kokona kuhagana kanya hewe kanyagwamo hewe. Dore gucumbagira imetso baye hayo urugendo rurahanga. Urugendo ni ndyankurye. Napfuye we. Nta kwicara nta kiwapi no gusutamiriza no guhenereza.
kirabona aho kujya kanyamasyo. African abalone. Yummy. Yummy. Wangu ndakubonyeho kanyago yambi. Kiragafata. Hello, Mr. Tortoise. Uraho kanyamasyo. And we're going to crack your shell. Ngiye kuvana ikintu cyo hejuru cyawe kigupfunike shell. Sigaye nkurye. Okay. Biva ngiye kurya. Hano gira hujya naje nkurye. Kigoryi kiraho. Kumbe yako ndere bwa rugo ry'ibindi rugenzi rwarwo. Fatako nibuye. Kitararitera. Kiva kujya gakiri. Na gakeri kuzuba. Bagakeri. Yo masa para. Wachi nazo kigikeri kanza nkwerekesha mother frog gakeri kakaka mama. Gakeri kakabyeyi. Kiragapfundi cyatayari gafite nibondo. Dinner. Wangu ndakubonye ukuza kurara dinner bya nijoro. Tako nibiri tine nasaga kandi manza ncane yakuno manza nkiri cyokezo. Ye kanagenda. Oyavayo. Shaka keri kararemeresha karatwite my friend. Sorry, Toti. Yewe nyihanganire kanyamasyo. Ngiye kukuporeza rero. Kano karacyagenda. I have to get the hardware out of the way so I can get to the software. Vurugo ryiyo kanyagawe. Ati ngiye kuvanaho hardware munzanye nyambongere kuri software. Ngiye kuvanaho ibikomengere ku byoroshye. Tubona kuri kingi kinyuma kafite karya akanyama k'imbere. Gaceri yakono karacyaza karemereye. Rimwe, kabiri. Gaceri. N'icupa ryako. Kirasinzira. Kano karasete filime raga. Nakanyamasyo mugenzi. Cyari kigahitanye. Kaje gaseka inzira yose wo kanyago wari umenyesha gapfa. Kapfe nawe. Ngeze ahangaha. Agakeka nakabona. Abona hasi kirimo gusimbuka. Shoo. Did you do that? Wachikoje no bikoze. Dude, you won't believe this. Ntabwo abyize. Also hit by a mini falling star. Umva nawe inyenyeri yagukubise ivuye mu kirere ntoya. The stars are there all the time. Inyenyeri ntabwo zigaragara ku manywa gusa ziba zihari zihishe z'umweru. Inyenyeri yagukubise. Bwa mbere cyamuhaye inosho cyangwa ngo inyenyeri mukubise nawe hakona gakere karagikubise. My man. Yewe ngwino hakuno banze kutugenge kukurya. Wowe mfite kukurya uyu munsi ndakurarira. Kuma yako telefoni. Mr. President. Yego yako wa president. Not happy. Ntabwo nishimye. And if I am not happy, Kandi ba nishimye. Yewe nyako ubona byumva. God said, Ntabwo nishimye gusa mfite gushaka ikintu kinshimisha. make me happy. Nkunda ko televiziyo gusa televiziyo y'ubu ngubu nta bintu bijyaho ntabwo bikinshimisha. Nyine ko munezeza. Sasa perezida ngaye ko yareba televiziyo bigenda ngo kintu bimushimisha. Sasa rero ko nibigorye. Cyo gipana cyo yatobotse cyaje bajye kubitsa mu muhumetso inacikira kuri sengenge. Kirimo kwidoda. Urungano ko nugoteje agaciro cyane kukarya. Na agaciro bumwe bwa gaciro mabondo. Bon appetit. Yewe bon appetit. Ukunyavuza bon appetit ngo bon appetit. Yewe. Na agaciro nyiri bondo. Oh, c'est delicious. Yewe ngira ngo biraryoshye se. No kumuhaho. Agushugira ko hakurya kakagufu. Na agaciro ibintu y'inzara yakomeye nta kitaribwa. Wa mugana w'abane ngo nyama ni nyama. Byose nukurya. Yeah. Minister. Yego minister. For me today. Umva president telefone uyu munsi. This thing is a disgrace. Kino kintu ntabwo kimushimira kandi ngo ikintu gitesha agaciro cyane igihugu cyacu. Is glued to their TVs. Because they've got a sense of humor in their trouser. Okay, I'll think of something to make them help each other. Sare kan fino ushaka ikintu cyatuma bari abagabo bafatanya kugira ngo babe inshuti. Ntabwo intebe yaramuhinnye. Abadata we. Minister intebe yaramuhinnye shawo. Kumbe hako bigo ry'isasa. Ngo bakeneye ikintu cyatuma byo bibi inshuti bigakundana. Niyo president ashaka. Televiziyo nyamwinshi niba barimo kubyerekanaho kintu cyabyitse hakuno gifite bimwe barobesha amafi. Halo ninuza ni ndobo hamwe kamwe kajya mu domo y'ifi. Kije hakuno oyo ngafite rumwe bakaraga rutuma unuza ifi zamuka. Rwa ruri mu mushipiri. Hey. Yewe. Hey. Yewe, nashaka iki? I don't know. Where did you get that? Twakivanye ese. It's you. Nanjye ndakubaza wende cyo twakivanye he. Let's share it. Kizanga dufatanye twembi dufatanye duhiga amafi yo kurya dore ko inzara yateye. Give it to him.
Ayo ikimuha. Kimuha ni ikimuha. Arabyanze. It's not a fight. I don't need your damn reel. Sakireka ugapfa ikihorere dore kwasa. As a fish line. Yeah. Iki gihe cyama mugozi ukurura amafi. Niba nacyo garajurira nafi wabona. Wajya ko nako nafite agafata mu dobo biti dobo. Yuko ryibira. Ingi byana bito gusana ibisaza ni ibintu bikuru cyane. Yeah. Akeneye akantu karoba amafi. Bagirirane. Bafatanye bombi. Who hasn't got a hook? Mwa kuriye hakuno. Ibya mugenzi we. Hey! Warunazo. You get old man. Nano bagafaiza garuhanga ke chono bugana no ke chono buro kanya ko mari unkarishije umunyu zana hanga ngwereka zana. I can catch us. Wangu reka dufatanye. Ubundi mu buzima bwo byose ni magirirane. Bacha ngo bagarwari hakuno. Byose byinshi mu maso. Tayari hasi. Moron! Wakigoryiwe. Urunazi gusa. Dore ko gisa cyo kapfa gusa. Aramutuka. Unda nabangije. Urunazi rurimo kunuka ho gapfura no kunumora iki. Shut up. Navuze ngo funga umudomo. Filimira abaraza kujya kubihuza sasa kurwana by'intambara za byogoza cyane mu kwiyongera. Akora batangiye gufana mihumetso mihubashesa amafaranga yo kubigoryi bibiri. Ko byagashwanye sasa byajya nkono byashwanye. Cyatonganye ni buti bihumetso nagenze beast nyamaswa ngo uri imbere mu karage. For 100. Chocolate. Anga kine kurashoka uze myezi zimwe shokora bagura ari ukiramo igiceri zikazigamanuka. Last year Christmas. Anga barakuvunjira. So do you mean that the last time we had chocolate was last year Christmas? I'm too poor. Gusanga byeze muri gushira shokora ngo umukene cyane ako kujya shokora kuri Noheli yashize. Last Christmas. Kunjani? Yeah, shaba ko igiceri. Arakanda. Shokora ngize kwa kajera mu nzira karabaye. Agantiza. Heze mu nzira ntago ivayo. Hey. Shokora yanze kuva Filimira. Wangu ndayivana yo tu. Dukunda kurya shawe. Fanya kaboko. Kabokanga kuvayo. My bro. Yewe. Yewe kabokanya karafashwe. Sasa bwawe ngo mfashe agiye kuri telefone. You parted the cattle for me. Mana ntabara. Save me from the lion. Now, Mana ya Mose, Abrahamu, Isaka na Yakobo batabaye Samson agiye mu gihe cy'intare nanjye nabara rero. You might be needing him more. Yewe ukeneye ko ngufasha ko Imana yawe yakwibagiwe kaza ngufasha. What? Niki? Barama ko imihumetso. Naje ngutabare. Iyo Mana yavuga uyihorere, iyo Mana ya Mose ura bitabaza. Fana ko rakirete. What are you doing, man? Yewe. Giti. Bari magabo Filimira. Urugogirwa haye rundi ngoro rutabare ko bitabarana. Ibigoryi bira. Chamu kumbisi rakirete yo muhumetso. Kimuvanamo. What are you doing? Yewe urakora ibiki? Kaza ko rakirete yitonze ni buti bihumetso. Avayo bamwise buti ni umuzungu. What are you doing, man? Yewe urakora ibiki? Giti. Rakirete ruvanamo akaboko. From now on, Where you munsi? call me Moses. Ojo nyita Mose Imana yawe ndi umutabazi wo gapfa. Dore ko gisa. Ibigoryi biraha bibanye ari agahigo gusa bihigana. Uyu akaje kwa ngo bazimyaka myinshi atajya kashokora karaguye. Hey, Mama, I bought you a present. Ye nkuguriye akantu kagatangaza shokora. A little hope, just a little. Abanga byabacanze ibigoryi byanze kubishite ubwo bujya kubishite umunsi kumunsi birimo kudundana gusa birwana buri kanya. Birashwana ntago bihuza na rimwe, ntago jya bahuza na rimwe. Yeah. I haven't had a thing to eat. You screwed us. You screwed us big time. Wamushenze wo byose wabyangisha. You screwed up. Shokora yacu agiye wita mu muntu ko batayinuza indobani y'amafi. Abakinga barebesha amafi gita mu maso. I quit. Kiranga hakuno. I quit. Abyabonye ngabona hakuno rwandiko. Serve my sentence. And after 27 years, I'll come out and I'll be the hero. Yewe ngiye kwemera mfungo usanye bara gufungwa nzafungura mfa n'intwara kuko yabonye rwandiko. Mva dori. Start getting along and Ahanga hari urwandiko ngo mwemere mu bishitimo bakora amafaranga 10,000 by'igihembo. 10,000 rand. Uwanditse ni Kelsey, wa mukobwa Kelsey. 10,000 rand. Ibihumbi 10 ni menshi cyane. Where the hell is she? Ari hehe? Where are these people Abantu bari hehe? from? Ko bwanga byandikirwa ngo ibyo ni bibishuti ngo barabaye mu mafaranga 10,000. Byemere bikorane bibishuti. Ariko bugeze bizi ngo kabaye cwende ni koga. Sasa ko byaka bugeze bifite kubishuti kumbaraga. Yeah, ko cyakaje hakuno.
sasa ngana hamwe buke mukaraga amazi akaza mukanywa Have to work together on this one. ibingi turafatanya nje nawe Tell you what. Wazi Climb up there, spit ja hejuru bits on- ukarage nywa amazi nimara kunywa nanjye najyayo oya ahubwo wewe jyayo ukarage nje nimara kunywa ndaza kuza ngufashe nakubeshyana You give me your word. uransezanya ko uri bubikore My word. ndagusezeranye This bega byiza ko bagiye kongera ab'inshuti wari usaba bifuza kubya mugenzi bya b'inshuti birangana jaho iki cyaka karaza yako n'amazi araze ukaraza ibintu bimashini kiragaragara amazi araza nta hakera n'umuntu watuye aha ni mu butayu muri South Africa muri Afrika y'Epfo ko cyaka nkweye Thank you, buddy. yewe urakoze Calm down now. none ngo nawe hasi naho unywe bega byiza ko minisitiri atanya kwishimana minisitiri kinyampeke ucaho yewe ugiye urabe urakapfa You fat. wakinazo ukicwa n'uburoro we yarare kuyagwa hasi hejuru y'amazi abantu bako batangiye gufana batangiye gushata amafaranga ba betinze warunaze wo kamaringa ukaresha ibijumba umunyu wo kapfa we gakoze ibitsintsiro mu isosi yaramutse jaho ibitsanga bitabaho No. oya minisitiri jara babaye ko ibigoryi byanganye abagaba haruko batangiye gufana ko byangana burundu ntabwo bifite gukundana The president. yewe perezida akora kwandikira u Rwanda sasa perezida wanga mu gihugu cyabo na televiziyo ayikunda kubikuyireba ndapfuye we ndapfuye nyine kujya mu bwiherero we ni minisitiri wanga jakuno zigwamo zivanamo ibigoryi byashwanje kimwe cyangwa y'amazi yicura ikindi nicyakivomera izuba ntabwo rirangira izuba ntabwo rirangira uko kintu cyakande cyutakora iki cyasigaye nyuma ngikiriya urunguruke rwacitse n'urugendo rucumbagira kandi n'urwo rwaruciye ino cyabonye yako namwe hamwe babavomera inka ni mu kadamu natari umuvure kiramwe hakora amazi kiramwe gose amazi yo ni menshi unaga inyota yarwishize izuba ni ryose bari muri Savannah Grassland ni hano mu butayu muri Afrika y'Epfo aye data waye mega byiza mega amazi kiko cyakaje amazi cyabonye urundi rurashugunyamo amazi rwajugunyamo ibigoryi biragwira filime ziragwije cyajya amazi cishugunyamo shawo cyaju kiri hakono kimara kunywa nuguhimana mbese nukubaho mwisi nkuzapfejo nukubaho nkuzapfejo cyajugunyamo wago ndagwe ho gapfoye najye waramiminye nagwaye gapfeke cyo n'uburoro cyajugunyamo kugeza hanga aye data we bambonye ho gapfa we ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na bose kapfe kicwa n'uburoro cyarayanyweye abana hanga batangiye gufana ni benshi bashese 3 to 1. That's a fair. bamwe basheteye imihumetso abandi basheteye hakurya beast ni nyamaswa mukaraje muhumetso ni nuza ni buti ubundi buti menyesha umuhumetso filimi iraha ko byakaje bigoryi birahanganye shaho filmeswe Mad Buddies ngo bigoryi by'inshuti inshuti z'ibigoryi Mad Buddies Every single morning, I take it down. cyakaje izuba ryasasa To say thank you for my daily bread. mana rwose icyo gihe none ngushimire ko amaye umugati n'ifunguro rya none Nothing ariko thankful. mana ntacyo nagushimira ubwo ntacyo wankoreye kuba ndiho simpuheza ya simbabazi zawe nawe wabaye nk'agaca n'inkoko kibago tuko imana ngeze ikihebye icyanya munini cya mukarage Football. yewe byakaje bihebye shawo niba batabikora barahanwa bahorwa ko bahorwa ivangura icyo bita racism barizwa ba racists ntago bakozanyaho umwe ni imbere undi ni inyuma Sawubona. Unarandate. Kunjani? ageze yakwamvuga kirimo ikiwabo basagatwa This road go. mbwira hano uyu muhanda ujya This road goes that way iyi nzira ijya hakurya and that way. na hano hakurya bigize bagira hanga bati inzira ijya ati inzira ijya hakurya no hakurya unyumvira ukuntu bavuga kandi yitonze bwabagwana filimi naho bataba basagatwa ni benshi ko yakaje hakuno rumwe rwagiye basaza hakuno sasa se wabona nino papa nino muraho Me, where does this road go? wambwira hano iyi nzira tell me where does this road go iyi nzira ijya he This road iyi nzira irakomeza ikajya hakurya waca hano ikajya hakurya haramurajyana inzira ijya urakoze cyane ndakuragiye sasa
urakoze kandi ugira umunsi mwiza ijya hakurya no hakurya banana uri muneke gapfe gusa cyaramutse bare banana filimira kubakaje saza mbere no abantu baragwira abagana filimi s'abantu osika bene wanyu I have another plan that is going to get these two together and it's foolproof. Nyakuba mbonye undi mupango atumane bigoryi byombi binshuti. It's foolproof with these two monkeys. Izi ngende ebyiri z'ibigoryi zanze gukoranaho. Usanga babiteze imodoka ngo bijyemo ni umupango bapanze. Kingi kikizo gutwara kiri sinima cy'ibizo numbaza. Cyo nyako cyonamo ibiryo. Wangwe kaze mbije cya kigoryi sinyiho. Saje ibigoryi byazirana. Wana kino koko kina bigoze ni kina giheho. Abagome baragwira. Ministre araha, niwe ministre w'ikintumbaza. Kusa n'umugwana Philip byanga byakunda. Nuko ni n'ikinyameke. Dore nuko yakujya rero kurya gonyine. Urugara yabonye ko kino kirimo kurya kitsinge hasi imodoka byagira kitabibona. Yewe. Bega ibiryo. Ye maho gapfa kutawe kujya kurya zanakunda. Habe data we. Dore kurya ugaco. Dore kurya shaho. Naho ibisambo bitaba. Barenga bazapfejo bararya. Yewe data we. Uvu mbi ugaco. Mubini ngwingona. Somebody is messing with us. Aramunimo kudukinisha. Inde. I thought these fish and chips grew from sea. Ibingi byakurya hangaha. She's trying to get us to be buddies. Same with the 10 grand. Uyu mukobwa arashaka kugira ngo tugire inshuti ngenewe to be buddies, tube inshuti ngenewe tube bamushuti tumenyane. Tukundane kandi. Together. Buti. Wouldn't be your friend if you Mihumetso niyo isi yacurama igahenereza ntabwo nabe inshuti yawe kama mbayambaye kiba cyose nabyemera. left on the Titanic. Ntibishoboka. But we can pretend. Nanjye nacyo bimbwiye ugapfa. Sinyine ku inshuti yawe ugapfa. Let's fire up this jalopy. Niyo Imana yaza amabuye akagwa mu isi sinshaka ku inshuti yawe niwe habaye iki. Sibishoboka. Ntabwo nagukunda. 10 grand each. Ndakwanga wowe kapfa wenda kuzira bimwe bintu kutabizi. Alright. Filimira. This is my buddy. Saza wako chiki cyanze ngoma ngukana ngomuzana inshuti yanjye. Kwanga hakuno ni ministry ikigo gikira. Secretary araho hafi n'atari madamu. Yarumiwe. The petrol split. Loose cable. Open the hood. Sasa tugende. Kiyama kono battery ratunganya rwose. So, is it the cable? Yewe migozi iriho neza. It's the engine. What's wrong? The engine. Se kibazo. Isn't one. Nagari. Tugende. Sasa ko bakagiye. What's going on? No gushungumura. Ni poemoro. Eat the brakes. It's not working. Yefata feri nagakora. Imodoka na feri fite. Feri yamukino cyayishingujemo nta feri fite na feri yameho feri yamucyayishingujemo. Ko bakayerekeye umuhanda hanga utazama amabuye. Baca ku ruhande. Yeah. Tayari. Hayiwe tata we. Tata ya gatama yamabuye abiranye imodoka no bayikore no bayipimiye kuki. Funguye. Karabaye. They're broken. Oh, don't tell me you're stuck. Yewe. Ntabwo nemera ko duhagasanga bitari birangiye tupaniye. Been stuck in there for over an hour and they haven't said a word to each other. Camera 1, get me a wide shot and then see if you can get something. Sasa hakuna abafata amashusho n'amajwi bafite ikibazo ko bigoryi bitarimo kuvuga ntabwo biravugana. Kicking a rugby ball. It's about the girls who dump me when they see me barefoot. Umva waneje abantu bose kuri isi unoso yo mbonye nambaye ibirenge baranyanga kuko benshi baranyaza y'amano yanjye kudateye. Like wearing socks in the sack. Iyo ndahantu hose nambara amasogisi kugira ngo nambare sandali. Kugira ngo atabona ko amano yanjye harimo igihanga yabaye nka munyombya. A jacuzzi or something. But when they see this missing toe boy, they just run. But when why do iyo mbonye abantu bose bashuma babarezi abenshi bakunda kwikanga bazuko ni cya alien bamfata ngo ndi kivampire kiri mu bantu. You almost got me killed. Wabashaza abaza gatongo nyicisha abaza gatongo mfe hejuru yawe turimo utumenye ndani nyirukanga. God had other plans for you. Sundira panga iki? Being a stupid security guard. Ndambe kuba ndi umusekretary w'ikigo ndinda kwa ministry utanyeta wo gapfa nawe. That lion, I couldn't be a cop anymore. I lost my nerve.
Kuva narakize iriya nari nabwo nakojya ko umupolisi namwe ngiye kugira ahantu hamwe ndinde ko ushaka kuri bazo bimeze nk'ibyo nabonye imbere hose. I guess in some way we both stuffed up each other's life. Ko bigaragara njye nkeka ko ngiye hagati yanjye nayo dushaka ko dufite kure twese mumwe yivanze mu buzima bwa mugenzi we aramuvangira mbese aramwangiriza. Transkara bitanyango no kuririmba Brangar haste gari ya moshi yo mu butayu we mucyure mu rugo reka amapine we yikarage ni mirongo umuzane mu rugo ndamukeneye mu rugo we ayiwe bararirimba tangira ukaraga amapine bararirimba kuko unzaniye urukundo rwanjye mu rugo zimwe uririmba baririmba kujya ibindi baririmba biranga si niba bavuze iki niba bavuga bikaba biranga bavuze ngo iki yewe bavuze ngo iki ngo nyine bamukoze iki umva iki bavuga hanga gari ya moshi gira vuba tayari barahogoza nyine yamukoze iki mugenzi bararirimbye bose barafashwa bararirimbye mugenzi baguhogoza sinzi nyina barogonya simbizi yakoze iki nyina yaramukoze nuko yararirimbye nuko babaye abahanzi mugenzi nuko bitangira yezo kwagahanze mana I'm sorry bwaririmbye twaramiwe sorry beast tunyanganire nyamaswa nyanganire mihumetso buti na beast bikigori yadatawe nyivira kurira wagacho nyivira kurira dirimu sabana dirimu ibigori byararize shawo imihumetso nakina nyamaswa uyacyane makurira tukora kumuhumetso cyakoze kumuhumetso modoka unyuka kumuhumetso cyakoze kumetso cyane bimwe bibi cyane ni cyamukarage cyanyirutse bimeze nk'urwaharya bamwitane aho muri dream ni latini kimaze nka latini kora kumuhumetso kiyinyuma. You can't break that window. Yewe na wafundisha ngo wenda ndimene. But the man's gonna go. Wangu reka mbanze kirafungura. Mana ipantaro yihumeke neza. Yewe. Ye. Ahara kenge. Hachakayaga. Yarahumetse. Jawe mugabo yewe n'imyaka yewe n'imyaka ritsamura nako data we jamu yaba data we jamu ko yakumuhumetso suwina You shot in a car. Wachira zuragishe Stuck for 5 days. imodoka yahagaze nakivahiro ndore muko kumuhumetso gapfa we Not that bad. kandi mukanya byamaze kwiyunga Trigger that. tinyama ko kumuhumetso kumesa gahinduka isura yose gahinduka For the family. Hold the block. umva ibintu mvaye kwitevyo gose turabira mu mvare kwitevyo bono sara hakuno yaure yarakimenye mbaraga sizina ayiwe data we ayiwe Animal. yewe data uzko wakucwa no n'imihumetso y'umuntu cyaramuhumekeshaho cyamuteye umwuka suwina rakapakishwa n'uburo kapfe nabi cyamuvuma rakaburuka wigira kishwa agapfa nabi gusa komeze yakagiye. That was good, man. That was good. The kick. That was really good. Wangu byaragatangaza. Ndahumetse basi. Inda yose yaribyimbye ubu ngubu ndahumetse. You're my hero. Imana irangije rwose Imana ikoze bitangaza. Perfect ending to a perfect day. Wangu birangiye neza kandi bigenze neza cyane mu munsi wacu wose. Mugenza yakuno. Abantu barebye ikiganiro cya bino bigori kikwetezo byose baragikunda bamwe baranasinzira bakirimo kureba. Ku munsi wakagenze baracyagenda ni buti na beast buti nabwe ni ibiki urakoze cyane uko bakaje ni mihumetso amagenzo y'inyamaswa ngo zinabomba menyesha
Yeah. Baracyagenda. All right, you people of Valbosch, it is your turn to miss Buddies or Broke for a little while. In case Beast or Booty come in contact with the TV, we will be cutting transmission to your town until they leave. Okay, guys. Ndacheka mwese mu televiziyo yacu tuvugira hangaha mwashimiye ku kino kigano cyacu gusa nimubona Booty na Beast bageze mu mujyi wanyu kwa twavanaho uri nyizanyu mwogiye kureba transmission. And we're gonna spoil it. Umujyi binjiyemo. Televiziyo iravaho. Kugira ngo batamenya ko ari ku televiziyo cyangwa ngo bibone ahantu ari hose barimo kwagenda genda. Aho bavana hose linya ya televiziyo. Umujyi ari wose bari bucomora bakavana kuri linye. Umenye ko ba Booty na Beast binjiye mu mujyi wabo. Bare ku maguru songo bwabo bagwajyana ngo turaguhaye igihano vanga ugiye butare kwa Rutayisire ugi cyangwa kwa cyawo cyawo urumva ugiye rwamagana ku mupfubuzi nurengeze ukomeze ugiye rwamagana kwa warya kwa gikaka nuko ugenda hose n'amaguru. Ugere i Kigali kwa kumukura ko defense mbamba hose n'amaguru kandi kujaka jako mu alimentation dore sha barakokora mu alimentation naho nyire alimentation naho uhari biriba kino cyabonye ko kanyanga imwimena abantu bose bamenye ko byinje mu mujyi wabo byinje mu gitaya kandi ashane bistaro sose gabikunda naho bidaca ngo abantu bose bazangare barobe ko cyakibye hakuno abantu bose bakabajya ko umusitari abantu babonye igistari umusitari turakemera ye uri umusitari ndapfuye ntabwo nyibye ndapfuye sasa ikizigo kibye bagiye ukaza bavuga Booty Beast nyamaswa cyari rukanse jawo kizigo cyabibye uyu musitari tutazi ko bamufana tumukunda ibi ni kikoko yewe mihumetso ndapfuye ko byakirukanse febe ni mwishyamba byakokoye kanyanga na za shokora n'ibiryo baje hakurya yakora no kurya bari horo wangu bangweye cyabije wangu ikintu kikura cyane rwose kirashimye cyaramukaza byasinze shawo cyabonye ko cyako kwibibaza umuntu abasinze bakunda kuvuga basinze shawo bangweye rwangu wangu ndakwemera wangu cyari kaza wachigoryiwe dore ukwasa ko byakaje byangwe kanyanga byayibye ni inyanga dore inyanga ugacwawe inyanga si yinaha imwe gukubita amatama kabyimba n'amatama kajya ngo wari yumunyu bombi basinze cyakaje inzoga weze ngo kare ku mutima gasesakara ku munwa wangu inzoga wangu bite muvandimwe wangu bose bari fit barafitinga wangu turafitinga wangu yaje nyanga takuvugisha ko kakuzanga haza nyanga bayimaze wangu byara gatagaza kwangwe mungu umuntu wese ni mujima wangu tungema ko bwino ryaye n'umuhumetso wawe nzavuga ko dore ibiko ryawe gacaho ibiko ryibiraguhira bamba ngwe bakuru bawe kanyagwawe man, I thought we were playing nice. Wamaze tukirimo kuturimo gukina neza nge nawe kuma ko kintu cyabonye inzoka Put gun play like this man. Nako kiri kwanga cyakibonye inzoka kingigita inzoka Katako inzoka African sausage. Bonye sausage y'abanyafrika African sausage. Nike yam. Wangu ndakurya mu kanya y'ubutuje atanaza kotsa turi mu ishyamba. Saka no ku ruhande. Wangu inzoka sashize. Beast is clever. Beast ni umunyabwenge. Extra. Ngenya mwanya maswa mba nibikiye akaruko kuza kurya. Urabizi akabando k'iminsi ugaca ku kare ugatsimba kure. Kimutera urushyi. Ibigoryi birabyaza yo kubita shirebe. Kujya gaserebu yakono ngo akabando k'iminsi bagaca kure bakagaca kare bakagatsimba kure. Need more booze. Wangu inzoga zashize ukeneye izindi. Kiramuseka. Beast is clever. Beast ni umunyabwenge nyafite ubwenge. Stole extra booty for putting Beast. Deni nabitse inzoga yanjye nawe yo kuza gusangira turi kumwe twembi. Urushyi. Urundi rushyi. Ayivanayo. Sasa ngabitse sinza amazina ryo dore filime. What is mescal? Baita maskari kashe. It's Mexican. Yingi ifata imitsi nabi yose kifunga. Ifunga imitsi. Baba jako umukandamano wese umukandamano.
Inzoga zaraje hari umanura jipo, hari umukandamano, hari umurituzi zose n'amazina y'inzoga. Bano bari ku mukandamano atari umukandamitswe. Kwanga yakora umukandamano. Yaragiye shahira bihereza. Yarabahaye dore osika. Mbamba we mbamba bagara bafurere bapfuye. Mbamba no musizi nabonye kukimizagara. Mbamba Zazo gakono sasa yabize afande maze iminsi gose dada kubita imbeba yabaye imbeba zabaye zibira injangwe zabaye nyinshi ntaga kibona imbeba na afande hari icyaje hakuno bari biko byaza byagiye ifatira horo mwikamyo zimwe zose byatsi yafatiye horo mwikamyo ayari karabaye afande kamubayo afande yako yamo kwisha imbeba ebanye muzaga tujya bihitanye afande yewe afande uzakata mwita afande yigaragambyaga wambonye you are under arrest nabiko kinga mugiye gufungwa kamera cyabaye nukujya kuri polisi bigorye biranga byari polisi byari itanze biri horoshaho cyangweye mbamba ntagasinda bwo yabonye amurezo hakuno sasa afande hangaha afande yikundiye yakora amakidagara bose bafite imiryango. Yes baby wangu urakoze baby afande zingoma makidagara nurimo kumukora akora bibere mapenzi makidagara yako narafata uko yagafashe arayifata ngwiki arayifata inzoka uko yagafashe hakuno sheri nubatangiye kubyibuha wangu wanyimvije ko ndeze sheri sheri wabyibye ugapfa wabyibye ako kwagaparitse nibacho nibasheri mama afande na mama kitagara afande cyo film biranga. Who's driving urgent? Kana banga babaye iki Shumi sasa cyaba ira cy'ibyenzi abiko ryako byafashemo imbuti na beast ibingibi bihinga bifata hano kumara bya polisi naco baragihitana ni gitara binga birimo kamera za polisi kuna gukurana abantu bose baciye mu mugi. Nice kugira polisi tamenya ko byahaciye naco birakikora tayari barakijyanye bigo ryibira ko byakaje mu mugi masaha y'ijoro mukajya hafi aho ngaho yawe nyakoresha amanitse ngo ni pub hamwe abantu bajya kurira ubuzima pub ni pub hamwe barira ubuzima niko handitse PUB wangu turagatangaza wangu tubahe wangu byakaje sasa hano hagana nagaje bari pub ngo ni public hospital ni uza ni ivuriro public ivuriro ry'abantu bose rusange byo bize ngo bije muri nuza bije kurya ubuzima mu kabari ko byakije ndani mu ivuriro muri wabo wavuyeho ntago muri uriho muri wazimye muri kwivuriro rusange ko byakinjiye tayari ni mu ivuriro ndani ko bakaje double scotch and cream soda with ice. Obanyene ko muzana score ebyiri na bruschette eshatu nako batanganuza commande nibaza ko bari mu kabari nako basiko yinjiye mu ivuriro haro baje hakuno hamwe babika ibice by'imibiri organ room ko bakinje bwa twari mu ivuriro uke bari bari kumukandamano n'umumanura jipo zose n'inzoga kwakinje hanga rwakigarura ubwenge kugiye bwa twari mu ivuriro bo bazi ngo bari mu kabari yewe if your liver is finished they give you a new one. Ahanga y'umwijima uryo yukaranya bagundi mwijima wo kurya Beast. Yeah beast. Come here. Look. Hey. It's a toe. Hano hari mino. It's a toe. It's a big toe. Ni nako nini cyane. What this means? Some guy got it chopped off in a bar fight. None ni gute mu bamuciye no bari mu kabari mvugo ry'ibiranga. Uko cyata byo bizi ngo bari mu kabari gusa biri kwa muganga. Ngo ni gutana barwanya bagacana amano. Black is beautiful. Yeah, mbonye ino ry'umukara kandi ryiza. Nation. Byamfasha. Rainbow toe. You have beast. Do it. You shut it off. Sari nshirireho. You put it back. Ishiro ridodera isubizo ni wagwamira warirashe warivanye urisubizeho. I don't mind pain. Nacho nitayo wangu. Do it. Nishireho. Buri munsi abagore baranseka ngo ntantu mfite ngo ndi igicumba. Nishireho ridodereho. Hakono ino numukara. Any meeny miny mo. Hakatangira kuririmba. A previously disadvantaged town. Ewe! I know. Napfuye ihangane wabizanye. Sasa feri ya mbere.
yewe Normally. yewe First time. yewe dore no gaco ino ni umukara undi ni umuzungu mutera n'urwo mwirabura. Thanks, buddy. Ko byakishima na baje yakon sasa mu kabari. Abantu bose abezi ni Beast ni Beast na Buti bihumetso nanuzana nyamaswa. Info, take a picture. Yewe fotora no mu star. Abastari baba baragwaho giye bose baragufotora. One with the Beast. Ni Beast. Beast. Tayari agafotoka kamwe n'abastari. Hey Beast, where did you get this? Ye cheke bwakivanye he? Twakivanye ku muhanda. Ni cyuma bikorera bimwe birimo amakamera y'abapolisi. Ko yakashira ko inzoka yuko yivanye mu gihuru. Beast. Yewe mahana nyagasare we tate Beast we. Better, baby. Hako nibone yakora rwa Boris mwe mukabira birimo kwibuza gikuru cyanuza cya Congo. Love to see those long beautiful. We tate ni kundi amaguru yaho yewe tate we. Watch me, sweet lips. Takako baza mwereke kunakuzunguza kunakuzunguriza. Koga rwo mu kabari. Hako amashinga ya poto bazanye poto nifashe neza ngo kimuzunguze ni gikobwa. Ni umustar. Kiraho ngako nanundi waje hafi ya bihumetso. Freddie Mercury. No, my name's Daisy Derablanche. Banita Daisy Derablanche. Nabastari. In the village. Ninge Pedro Janga mu giturage hose. I'm the only gay in the village. I can flower. Mafiri biranga sasa. Jigi yakora cyo ikora yakabonye uko bwakora bwa bwikorera umustar. Jigi cyo cyikuniwe n'urugabo rugenzi rwacyo. Rwakaje hafi ya bihumetso ni Buti. Oh, Buti. Biraho Buti. Freddie Mercury. No, my name's Daisy Derablanche. Banita Daisy Derablanche. In the village. Ninge mpede jambe ryo mu giturage. Flower. Yeah, sure. Feri yambere yako sasa. I'm a flower farmer. Akira hako nko akarabyo rwose kagaragaza ko nagukunza karabo ka roza. Nama pede. Sasa hako nyamaswa tayari. Ikirako cyeze pede nishi kize umuntu urunyira yakikoye usanga cyeze kipede. Ari byabigo bikundana. Sasa kirango inzoka ya chabi mu cya Buti. Yewe. Nakoze ikimo kujya mbere nuruko kirura hanga. Araka. Wala aho ngaho babyina. Uko kirura. Goni ndwanya mu giyo bije. Nakwe bigi. Inzoka yakaje mu kabari. Inzoka mu kabari napfuye. Ngoga. Tayari mu kabari. Akakoza cyo cyara serebuye. Yeah. Kuba gasutse basinze uri abastari ntago muri amafaranga mu kabari bajya bangiza barabagurira. Ayo data we nakwikundiye we yo data we. Welcome. Let me just turn on. Yeah, kuba kaje yakuno. Come to my arms, you. Urakaza za kumubigano byanjye we data. Ntago yenda ujo byose ndakumwanya gura. So sexy. Data usuka byari bitangaje. Uretse kanya gatore kamaze njye muri dushe maze nitunganye ndahaje. None yakuno ndakikwicisha. Iki kandi ndakikwicisha. Icyubero cy'Imana. Urashimije hako ngajye kukimuhonda ngakimwicisha. Bako ngakitwa ni pede. Why are you wearing a gun? Ye ko ufite imbunda ni yiki? Oh, no, this is it's to keep the dogs away from my crocs. Ingi imvanira imbwa hangaha mu rugo sikagenda. What are you doing now? None akora iki? Me, I'm just getting ready for bed. Ye kwitegura kugira ngo turyame. And where am I gonna sleep? Genda ryama ese kandi. Right here, Blue Eyes. Uraryama hano hafi yanjye baby. Baby ni iki kandi? Ntabwo cyazi baby ni ibiki? Kizwa bagiye kwigisha mu muhumetso. I want some morphine. Nyenye ko unzunguriza kiramuhereza. Cyabivuga cyambaga nako kijya agapando. Nice. Banga imbunda nayikunze imbunda nagatangaza kaza yanyenye kwibi. Gishiranga hafi y'intuza. Kire ko ibimbunda. Yewe sheri ndaje. Uko mvuye koga. Nitunganyije. Rwakaje inguru rwase. Yewe kikora giye byuka tugire. Ruko gisa gusa kigiye kubundaza. None muraza gutera sizi. Niba yare mu buryo simbizi. Cyakaryamye yabe no kucyorosa. Shut up. Sasa biragona shawo. Unyumvire mugono. Filibira. Uko bakaryanye wagira ngo ni mashini z'ikibigori. Ni nuza ni Daisy na cyakiri baryamenyesha by'ibipede ku ruhande. Beast wakafora bundaje gusa. Mva kugona. Nibira kugona ugapfa. Shut up. We mufunga ibitomo gusa muzibe. Imana gwane kosora mu kugona. Niza collection mu migonere yawe.
Gakeye. Sasa iki kinago kizi uko cyasize uko kiri cyakiriwe kinywa kanyanga kirarira yindi. Mu cyakare. Cyabyutse akora izo kacinjiranye kiraguruka gitinyuzo inzoka shawo. Funganga mugenzi Boresi. Bararanye karabaye. Kandi uke yaje nta kintu yambaye hasi. Kubwakabonye kugira ngo nabyo yakigoryi ikindi kiyebye n'undi mugabo. Yewe buti. Buti wake up. Yewe bihumetso. Buti wake up. Byuka. Gari kaze. Garanye n'ikigabo. Yapfuye. Ino ryanjye we. Cyarotaga. Beast, I slept with a man and naryamanye n'umugabo. That guy still. Oh my goodness. Yewe. And I slept with a snake dancer. Nanjye naryamanye n'iki kobwa kibyina mu kabari. What happened last night? This man could have ravished me. I don't know. Pinch. I shot the black man. I cut off his toe. This can be incriminating evidence. Maybe the police are looking for us. Huh? But we are in deep cock. Yeah. I gotta get this thing off. You up, man. You know what? Instead of a black toe, you should have got yourself a black brain. Reka ndibaruri ndivana ko nundi ryavuyeho shinguza ndapfuye funga umudomo uvuga rutiri muzana ngo bizi no byaraye byari tase byasinze ero byangwe kanyanga nago bizi ko byose byose byaraye bibaye Don't be such a wimp. kandi kwaza n'ukuntu bije muri uyu mujyi gusaba isanganye imbunda ko bakagiye ni mu cyakare inzoga babajya baca umugani ngo inzoga ivana mu icupa kuvana mu bagabo ni mu cyura buhoro byakajanga barose kuri televiziyo ngo mugiye kwanganya kubona cya kigano cy'ibigoryi twabateguriye gose ibigoryi byagiye kure mu koro ubugoryi bihambaye gose bifite ubucucu bwinshi cyane televiziyo popular demand and I mean demand. Here are the highlights. Hakono ngiye kwita highlights cyangwa ibintu byose byibaze mu kigano cyacu twabonye gose cyagatangaza muri ku kigano cyose gose cyagiye mu ncamakeya Ubonye yako bigibona kuri televiziyo bikubuta n'iki cyasinze Unless it's like that uncle in this. byose biriho n'ukuntu byagonze akamodoka polisi ku muhanda bigonga kamera n'ukuntu babyinnye cyagiye butabyina na Nuzana Desi wandi w'igurupede Zako byarakaye byavuye ko banose mu mujyi bajyaga bigwa munsi barimo kubira biri mu rugendo bigenda Hey, put it. Yewe akira hakuno Call reality show. Ale byanga amakuru byenze bigose mu makuru gose babanditse barimo Damn it. I'm gonna Kelsey is a Feri mbere I am n'ukuntu abantu bose bare bahondagura mu byose bakono bari babyanditse Mr. President, also I'm not happy, sir. good. So Nyako banayo nganya ngo nishimye ko president gose wihangane gose nanjye kigano giye kuzo ko televiziyo ngo njya kuzojya ku kiboko ko tukireba two imbeciles and arrest them. Dambe ko ibigoryi tubona ko televiziyo gocyo mukwa mufata mu bifunga byose bibive mu nzira This reality rubbish is over. And so Dambe uyu mwana bamubona ku televiziyo gose y'igihugu cyacu ntago byemera ngo byishimiye Filimira Sasu yahawe akazi ngo agere ibigoryi byabifunga Bagagiye narasohoka Akuno yaragonze ni mu nzu ye nako ni mu biro bye Karabaye I bet you the whole country watched those highlights. Umva imbere y'Imana abantu bose mu gihugu gose barimo kwa kino kigano cyacu twashizeho How long have they been filming us? since the beginning. So, we've been tumbled. And I guess it had to happen sometime. Yeah Go straight for 5 kilometers. Sasa kumugeze ministry president nabwishimiye kino kigano boza kuri televiziyo yabo berekana umunsi ku munsi In our clothes. Maybe in a button. Maybe even in my bloody cap. ndakeka abantu kuri televiziyo biga baturi umunsi ku munsi cyangwa byakora bashize ubufata amajwi bukuru n'amashusho yacu ndakeka bashobora kuba bari mu mihumetso yacu cyangwa bari no mu ngofero twambaye imyenda twambaye Budiki. cyakoze nta kindi I know. Sasa ibigoryi bira ndebere filime mwihangane gato mwihangane byavume ko ku televiziyo umunsi ku munsi biga barimo kubireba bitabizi sasa ngo cyo bigiye kwamenya neza nta kintu bigiye kubahima
ngo batonya kuba babibonana n'umunsi ngo babirwa babireba umunsi ku munsi. They have planted microphones on us somewhere. Ndakeka bashize mikrofone kuri twe ahantu tutazi. Maybe in a button. Mu myenda yacu. Maybe even in my wipesi cyangwa mu ngofero twabe no mu bihumetso yacu. Cyokoze na kindi bavanye makuno imyenda yose bambaye bajya kujya mu mazi ngo bahimane na televiziyo Nyarwanda yo ribagaragaza. Clever boys. Abahungu bafite ubwenge gusa. Baza mu mazi. They may be able to see us. Ndakeka baratubona. But they sure won't hear a word we say. Ariko ntago bakumva amagambo yose turimo kuvuga turimo kubahima. You realize the whole country have been watching us making monkeys of ourselves. Igihugu cyose cyaratubonye tumukora hakuno ubugoryi hagati yanjye nayo ngibi n'ikiko kubini ibibazo. How much is Kelsey making out of this? No, let me. Uza amafaranga Kelsey arimo kutuvanamo okunangana menshi muri twebwe tutabizi twebwe. And what are we getting? 10 measly grand. Maybe. What the hell are they saying? Yeba ko unuvuga turimo kubyumva hanga. I have to make them pay to see this through. Umva dufite gutuma abantu bose babo babonye cyo kigano bose amafaranga yacu bayado bakatwishyura. $1 million each. That's what. Bado miliyoni buri umwe twembi. Yego amafaranga afite kuduha. Babonye amafaranga menshi bafite kutwishyura bakaduha basi miliyoni buri umwe. $1 million rand in our hands. Bado miliyoni y'amarandi sasa mugeze amarandi amafaranga abanye muri Afrika y'Epfo randi. As we cross the amafaranga amadolari abanyake abashiringi ibintu ngibyo. Baraba miliyoni y'amarandi. Kudaho yaje ashaka abantu bari ni minister. Have reached your destination. Yagiye akurura aho bari ko yakaje. Ni minister. You're gonna have me fired by the president. Mwabigo jingo mujye gutuma president nyirukana avane mu ntebe yanjye minister hejuru yanyu. Ko yakaje minister. Aratonga na hako ngo business ko abezaniye convocation. Yo ko bifunga. Minister Kinyameki. Ona kira kigo gikuntu kiresha cyagiye kugira ngo amazi yakirengeye ku mutwe yarenze. Kira ngo minister efashwe n'isayo. We save him. Yewe arimo kumira nkiri. Ni minister arimo kumira nkiri. Baza ko kumutabara. Tubaga mvanyeyo. I'm gonna see both of you in jail. Mwoga fanga ngamenyere ko bashaka mukobana muri gereza. Akira aho ngaho. Hari icyasha. Sasa rwararanye na bihumetso buti yaro kubisi inuza imbabura niba hajya ni keto. Imwiteka amaso. With his jealous lover. Yewe gako atwasanye ingona ho kanyagwa. Rwamuhaye pano narimo kurushaka ingona yinjira amaso. Kandi ingona mu mazi rihuta. Uko ministry y'agachodere ministry guri hejuru y'amazi. Abandi barerekera. Ingona yaje inyuma yabo. Ingona yakaje. Karabaye. Ingona yaje. Yeah. Ntabwo bezana za mikrofone zibigenge ngo kuziduka basi ngo zipfe. Right. Ko bakaje. Yes, for the bloody violence. Time. Banga abashenzi bagiye cya batele baduciye amazi sha. Hakurya bajya abanyafite kamera arimo gucaho. Numwe mu paparazi ba televiziyo kimona hakurya ku ruhande nguriya. The minister ari. This could be interesting. Filming us like this without our permission. Hello, Baba. Is this what's being broadcast? Kelsey, get yourself on a camera. We need to have a conversation. Kelsey, nuko nakuzu wale gusenyerwa na kuri televiziyo ngo tuvugane tuganire hagati yanjye nawe. Okay. Sawa. It's crazy. Bitipe ni bisasa. How can I help you? Nigute nawafasha nemwe icyo mushaka n'iki cyose muvuge. First up, you are filming us without our permission, and that is against our constitutional right. Umva uko bigaragara urimo gufata ku mashusho katugurisha tutabizi kandi byose nukurengera uburenganzira bwanjye bwacu nk'abaturage. You are making a fortune out of our misfortune. Urimo kutuvanamo amafaranga urimo kurera nkaho yora ama inuza ibishimbo ufite kuza amafaranga natwe tukagabanaho. A little. Well, maybe we want just a little of that fortune. Dukeneye amafaranga make kugira ngo urimo kubona natwe uduho gace cyane gashoboka ko yoyoye. $1 million. Basi tweme $2 million buri wese mu miliyoni imwe. Joke. Okay. Kandi tuyisena ngari imikino. I'll bring you an offer. Okay. Sasa amafaranga naje nyamazana ngo mu ntegereje ndaje mu kanya. Sasa tugaruka hakuno. Aho ministre mugeze ni ministre w'ikintumbaza. Ari muri parike ari hakuno kandi yabonye Saba Ranger. Yeah. Tayari. Hi, guys. Prezzies. Oh, gee. Here you go. Thanks.
Basore mwataka amafaranga yanyu ndayazanye. To make sure that we're on air. Oya dukeneye kwakira amafaranga dukeneye kujya ndani tukabona amafaranga yose yuzuye. You want my autograph now? So here's the deal. We can't offer you $1 million each. No deal. Then we walk away. And believe me, we will walk, even if it's from here to Zimbabwe. Don't be Umva ntago twaba miliyoni mwese ne ushoboka ndetse niwe muri mutayido turema twanga tugene ibintu bihaho kujya muri Zimbabwe tukajya n'ibintu basi amafaranga 10 yaduhe. Ati niwe mutayaduhe niwe muri mutayaduhaye. Turavanga tugene mu go tukajya hose nakintu tukaguse amafaranga tuyashaka. dollars is like $2 here. But this is what we can do. We can give you each 50,000 rand. I like that. And if you are part of the prize. Amafaranga se mudaho ndayima gusamaze mumenyeshe niba nawe umwe mu byo bari buduhembe. In me. Mukobwa byamwekundiye. With a very, very ugly underbite. Yeah, she kissed me. Kobwa yarasomye na numvira zo gusomana. Personality of a tombstone. Don't you? Ariko sukuri kibi. This lady Nawe uri kibi. digs me. Mukobwa akeneye nge nagakunda wacha kunda njewe. We nago yagukunda. Birashwana. I want 50,000 rand and Kelsey or what? Or this you fat. Nyene amafaranga 50,000 babimbe by'amarandi cyangwa amameno uyu mukobwa byo bimbijyana hamwe nibwo rwemeye gusa cyangwa n'ubyanga ndabigenza gutya kivana y'imbunda. Mbere ya cyaza cyashasa mu ibondo filimi iraha. Bitfuye umukobwa amafaranga. Bigor kibira. Kumba ukacumurashe. Wo biteye. Watubeshe amafaranga azanye amafaranga yacu wanze kuyaduha none niyo mpamvu bonye ko murashe rero. Icyo muhoye. You wouldn't pay us each $1 million. Basa amafaranga yacu miliyoni yacu imwe y'amarandi twembe bayaduhaye. Umva nari buyabahena mw'iki kibazo. Wari bayaduhe. Nari buyabahena na amafaranga yanyu nari nyafite nari nyasanye yo kubaha. Kirakangu. Wango ni muzima. Abantu barishije sasa ko byashiraga imitwe. Umukobwa amafaranga ayemera imbere y'abantu bose amara kuyemera. Ayabahe. $1 million each. Miliyoni twembe yo kuba miliyoni buri umwe miliyoni. Kugashara babaye shawo. Bigor gibira. Amafaranga bemeye kuyabaha mugenzi miliyoni buri umwe. The plans wouldn't hurt. Wakina zurana shikari twagashye ndani ibintu byatuma ntababara ndababaye. Okay, everybody, listen up. We're changing the rules. Sasa mabwiza agiye guhinduka. Hours away from the end, and from now on, this is a race. Okay. Sasa mugomba mabwiza y'imikino agiye guhinduka. Mwe mugiye gusiganwa. Gwera none ahanga. Mugende makamogeze mu muji n'amaguru. Too bad. Go! Mugende. Filimi iraha. Baragenda n'amaguru no biruka ngabasiganwa. Filimi iraha nga. Bwambere byari gushaka ubushutungu bagiye kugera basiganwa. Maka batangura ngo kugerayo. Abantu hanga ko televiziyo babaye benshi barimo kuba bakwikira ikiganiro cya televiziyo kirimo gucaho cy'ibigori kibibiri. Byakirukanse. Ndoza yako ministry sasa nawe imodoka y'ibani. Wamushenze ndagusaka pfe birimo gusiganwa ibigori. Hako ministry umuryango w'ibani nyakini kwa yawufungura. Uriho rasoro. Oyafasha ko lift aratega lift negene kuri velomoteri yamusire bajye muri Bariville. Nagace. Umuntu avuye kuri velomoteri nguriya kwanda aracyakomeza kugenda. Kiro cya cyamukurikiye. Hako ministry arimo gutega umuryango yuko yagira. Arawubana. Muryango waramuhaye ni ministry. Ntabwo ari ministry w'ikidere Philip. Ye Bariville niye ko rongi bajye muri Bariville nagace. Umukino wabo bose burangirire barasiganwa tegakora moto zimwe zijyamo babiri ikindi kijyamo yazagara gisize kirasigara tayari gisumo ku mbaraga ko byakagiye byombi ntabwo basigana kiracyamuse yanze gusigara tayari yezaga ku giti kwipoto kimwe cyasiga ku ishami hakurya rwasigaye ku ruhande. Sasa nga ministry no butubanze kuvamo tayari uvamo uko akava imodoka yaracyarimo kuza karabaye irimo kwijyana yewe Bera muhaye tayari harimo kinyogote mungobo kinyogote niwo yinji mungobo runyogote Mungobo runyogote. Shawo rwamuteye amacumu yarwo shawo. Kibe data we. Vana mu cumu. Nirurure shawo. Iyi yari ikanzu kintu cyari kirera. Umutwe wanjye wose ra cyangwa cyari kiri ku ruhande. Hakuma toto. Yeah.
tayari ko rwakaje tarasegonda rw'ipandaro ka filime irahanga waje ko ryemvaho ntabwo nakuvuga gafituranya natwe mirundi moto nayo baguze moto ni yawe cyangwa ni yawe ya buri wese turajyana ahangari oswitch mu muhanda byarayigonze ibitende kako ku mahembe ya moto ni ostrich Definitely not the Tarantau. ku mahembe ya moto ko byakagiye birayirekura ku ruhande ngiriya mu kirere ni ostrich tayari mbona cyakomeza ahangaye imodoka bimwe byatsi bikabizingazinga bya byasanga biribwa mugenzi n'inuza n'amatungo gusa amatungo usanga ahantu hakunda kuba ari izuba ryinshi cyane. Minister, Stop, you bastard! Mwabigoryi ngamagarare mukenze mbereke mwoga pfamwe. Faya. Ministry hakuno switch bayigonze cyane mu kirere none ko yamanuka hasi. Yeah. Biravuza ko nirungu cyane urimo gusimbuka. run him over. Ko byakaje cyamuzingiye mu byatsi. Ministry Rwanda film mu byatsi. Get off my bloody tractor, you stupid! Tayadre oswitch cyane mu kirere ntabwo bizahijya. Byakaje ebipinye mu byombi irabiterura tayari ukaka bitera byombi bitera mu kimashini filime iranga byavuga mu kimashini akora gisi byatsi kibizinga zinga tayari dore filime banyiri imyako baragwira banga bafite imyako nayo siyina You know what? You idiots! mwabigoryi imwe ngoga pfamwe Because you never stuck together. dore ko mwangeze mwamubwiye mwanzo kuba inshuti kuva mbere hose Right now. You are? You know, I've got my right hand on his nuts. And I'm going to give him a gentle, loving squeeze. yeah yakagezanga kimwe cyakazi kindi ntoryi kirumirwa tayari ubungu nta gusigana maka bageze yo bagiye nta gusigana maka bageze yo bagiye bombi ko byakaje maze byavuye he abafana bamwe bisa abafana buti abafana ni benshi kigano cyose bari bamugeze abantu benshi bari bakikundiye kigano cy'ibigori kibibiri birahabwa miliyoni ebyiri byo bigabanira hagati ni buti na beast yeah Jenzo barageze bombi batsindiye hamwe amafaranga baragabanira hagati ni buti na beast yeah bana ibyatsi aba star bikiriwe ibigoryi bakabivanyeyo byombi Hello. Okay. I'm rich! faranga byarabonye mugenzi Thanks, Minister. ni miliyoni What about the real price? If you guys really want me, you're gonna have to fight for me. umwana mukene mwe bikumbona ngo mbe umugore wanyu basi mu ndwanire mwe mwebwe natsina mugenzi ndemera mu umugore we yaramusatse mugenzi bimuca amazi ntabwo bishoboka You think we are stupid? urashaka turi ibigoryi ntabwo hapi ntabwo twarwana wangu tubitwara biranduwe You boys are too clever for me. Hey, Beast. yewe Thanks. bakoze wangu It wasn't that bad, buddy. Puti, thanks, my buddy. bakoze inshuti yanjye See that you brush your teeth. wangu ibyo burose amenyo baranuka cyane ariko Yes, Mr. President. yego perezida kiraho ngaho uyu yaragwe igihe cyose ahora hwera aje mvuga mugezi na perezida neze byarishimye bakora yongeye abona mugezi Boris barabonanye mbere hose aha ntago ari mwe muzi ngo no wicyanguga hano wicyangugu wabo kwa rohiti cyiza ubwo perezida mugezi rwamwikundiye baza mu byahereye he neze mbasige bishimye amafaranga bari bayabonye nta mpamvu yo guhangana ihari bahuje ubugoryi mugenzi nyango nuko igenze bayise Mad Buddies cyangwa mugenzi bigoryi inshuti nuko agenze mugenzi kare Mad Buddies cyangwa amashumi y'ibicucu y'ibintazi ya Junior mwumvaga abakugeza ko mugenzi nabandi nabivuze kenshi nuko mutemera ni Visual Base
Okay, ndabakunda cyane. Alright. Saki, saki.